wedding ring ngomen atum na suffering ito so okay ju Etache pati lungsin kinube zone Genesis 3:16 achu gaw sanai pi Eve son ho chu aje tu pi ham Adam and Eve tu se angai je chu gaw san nam wang chun Zone 3:16 as a remedy begin. I wang achu atam zone don selo chu but avail where zone 3:16 who the tong those season ke picha chu zone 3:16 na sa lo si si chu M16 y hob lo yam kita chu ko abana chun adame na jinu thu nangai je chun boinan pulunin kan thenan pulunin जो वांग से जीनु थुंग आए लो बाइबल करेक्ट पासा रुम ता है चे ना पति ना उस समय लंग किसी दो इंडी जो मा नो मोमो लो असिपे ना जो अनपे ना तनंग फदिंग दिवो से सही जो कं कि खाई दी तो सही लो है किसी दो के सही लो है अबे नपे ना फदिंग दी जो कि खाई दी तो कि बंगलो है जो माय जो मा माय जो ना the integrity to say thing wa है Job chu exemplary example pata kada hi yang chu ya lo jing hitin man thinks man is nothing else but what he makes of himself mi ema ikibol dan cho yingi integrity of thought chi tam cha ba hitin right thinking holds one's integrity together tung gel di pai ibol zo se ki gel ma sai chu Here the dial it all the intent, here the deal it on the way. Abana, in choosing integrity is choosing your thoughts and actions based on values rather than personal gain. Value kiti hi tunin tiltam tao min zalawa hen. Yo Delhi chal historical Qutub Minar kiti ho monument agrai chal din sele. A historical values uma Yo dengan spiritual value umlo hele chu. Ichi ka banga chu integrity ti chu choosing your thoughts and actions based on values. Ichi ki bonna tunin tradition ve with tradition jaja ne ho again. Atam zo hi iho integrated whole as a pangthe nam. Christian integrity chu avelu hinam ti pai vajam ngai. Tasa ya omen, thagao ya omen. Igam lango ki tibele tamzo he tradition che piling tia fanatic lo yom kidai. Why katsu le hadi ti lo yom kidai. Ta ki bon je. Neo sa saying izazing keyo. Sapane chung sa say tao te. Israel ta de kilo wini hozo. Sapa lagi ko sawin. May ghala ya lang sa chung dewin. Sapane lo chu Tapang anay lo chu pasara ke simlu tamang katsu jipi ne uju. Hecha chu koyo se je sapane no mai wanga sa anay lo umkide. Sanu lele ne umkide. Sondan sunla sapa ne lo chu sympathy pi ne ima cham ke lo chu. Happy din lu se ding pi um de lo. Aju ji sanga ahin pe na go la pi ding an gu te hon na. Ago lo ding ke ko me agam lo ding ko me. So I will have spirit hagaw value hinam, biblical value hinam. Bible vanahele Numbers 27 verse 8. Hichachu mosin pathen do chu pathen chanu ne ya chapa nei lo ho athi tin ago kun koi chang ni ham ti pathen ki che da sei pi se ti la sanu te ho pin di chu yon ta ki yel thei lo so yel thei lo jong le ipam pasang lang Male chauvinist he the power he. Achi so they said that. He thought wrong too. Christian integrity is Jew ti wahele. Abona se takara chi ngai chu khat chu paiding khat chu la di hilo. Bible chu khat chu paiding khat chu ini de clear ro di hilo wa. But he say Woodrow Wilson PCM. Ama he 1912 to 16. 1916 to 1922. हम 21 हम अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं सु अकुम सु फरक जमीन के आज ये है पुन
Mimin che kadai Presbyterian Church anung luta mi Woodrow Wilson ni. Amin te kumase kidang ta kadume. Give the Bible back to the people. Give Bible su nung pe kitawe ni pi ho chu. Ipiti pe di ham an altar to this. Imatsa tulai apokripa kiti ho. Church on somin zaza na hel chu Bible akha back ila do umai chu. An altar to this Bible hey. And explain su khen to su say to commentaries on those simanungoi nomji su and explain in paving the mipi hoi Bible pathin a Bible su peeling tine lo bichu Gideon te ko pasarum ta hen Gideon international Bible atanu donate the ball with daily conference kada ka jawa le pi sei wang e hilo chu district president ho Bible na hap de translation naga koi de abana hotel room naga koi de abana pastor or ajite ta nahi invite diu guna ne sa diu ajiru ju pata na de thin diu tai hiru chu America ro ka dai e ka din do ka se ai wang Bible chu na sei lo diu na explain lo diu na phone do lo diu pathin thu na sei lo tai hin ki lo chu ke ka se sir ka nom pui ke wang India hin NCRT khat ka ne even textbook that te hiwe SCRT NCRT te kun chi han lang textbook school ho se college ho se higher secondary ho sa ga homen lang hillu berum le kun het diam che chun Bible chu sei phung ngai professor bol ngai pakai si vai la dau lo in ka si no na pa and explain ta Woodrow Wilson na sei na pa hi su le to le ha la ki boye ti ne so thing selling athin na bang chun ni pi ho chu nung pe ki no win it is in Bible chu ni pi pathin thu chu pe le ho chu a Bible ti na e pon a pathin thu chu pi win ti ne chu sei pi win sa hi bol win na hin ko proof bol win chu ti le mi pi ho chun then you will see the nation change nam pum pi ki khel tan te ikino le na le so pi de ho kasi nung pen ta chu pathin thu hi Bible la un hi a Bible hi e ma to iti kiti me tam ai fa chu hotel la ki koi mala zu mi hu in chang ding hello train station na hotman I chui lo wa in khwa chu akiti me nai pi tam I chui chu pi chu ke ma ding ta ka khanen 1994 in Johnson ka phongin ngai dam ka thumin pathini ngai dam Bible song John 5:14 John bunga chaw som lo lia akisadam nai tai kalunga theng nai pon kalunga akiche nai pon katao kin ka do kin Romans chapter 8 verse 1-2 hicha the kiche ta Krista ji so modinga the mo chen le hing um lo hai tai hicha ka ki para ka nei ta do cha chu Krista hinna da gao chun so se so chen na ko na e na kang hai tai hicha da bong promise hicha da bong assurance of salvation in ei ti na Bible say the value mai chi ilungi pe nai tawa pathin idon na Bible chang transfer posting a gen thei pe nai tawa na pathin ba idon na Bible chang ki mil talo chu ilunga be den ta chu hi chu ti nai pathin fu chu a thing silent and altered and adulterated and explained and cheapened ti na Woodrow Wilson and cheapened suman hom lo helen mi pi ho zu nung pe ki lo zu gam pum bi ki khel tam te tua job integrity se pa ta dang ai pu so bi te ho ama chun pathin aging e thil se pe ye pathin agi na pa chu a integrity chu bai na bol ta chu isa ko na cha dang u se chu gan the yong tho zo ta azin zar se yong le na sa lo alo ho za dam yong le pang tun it's integrity chu pathin thu bo pe the thilanga hi leiset hanin vel au leisen in France bolowin ema integrity tu cha thilbe hinai sai ko che chun pathin thu bo chun atu cha zowe Woodrow Wilson chun pathin thu chu mi ho chu pe au chun hi chun lampum pi in khel tan te
tradition thu sei ta wen aban kina chun chilimi aile Sadar Hills anu te ho moms and sisters of eternal struggle nu te ho so pite ho gan thi dan tu cho hin ta hin accountability from sa se so pite ho accountability ala che New York Manhattan Rockefeller Rockefeller ti ama hon Rockefeller ti ama foundation tu la hi Bill Gates te nu pa yamin che in Melinda Bill Gates 19th century 20th century Bill Gates to Rockefeller ni 1939 haptasya hi $1 million $1 million yel tao 1912 39 lai su amu jing ke le se chunga me ho Japan ani he cha chu ama chun kichana ka nei ta lungim ta ka go hi ka cha ten phadasa an mangsan di ga ka property hoi pian law de ga imuthei ta lo security chom ki ko sleeping pill za za ne insecure in the life he cha chu pathemi ka sei pi chu achu di poi doctor pa ki ban sai la a physician pa chun kumli lo le thidi dai di chu na lungim be se jeng kumli lo le thidi ai wang man pathemi pa khan advisable in Rockefeller le se chunga mi ho pen hi nani nago sumo hi wai chagan thiding in mangchang the mono chlai to diphtheria gitio yellow fever gitio Africa ga ma hi mitam tala to tule ebola ta ma hi alawam poi sum podoi research bolo hen adam doi chu hold o hen aban chan going in Rockefeller Foundation and tan do in aban chan ama research a koni tua Billy Graham te nu pa theology sim yong ko ama sa la kilometers ipi Wheaton dpt wa ichang ko Bill Gates para ke sala kilometer the Philippines are hini pipi ham seminary hospital hopi hot abolin lese chunga til pha hi handboard banai ta dammon ho research board suman sen banai ta chojin kumlia thiding pa chu ki pa la thu nung ta chu ए नंग सुमचुन नंग फाउंडेशन सुमचुन इचे का बोर्डो तावे हॉस्पिटल का सदा तावे दमोन इचे लोग कमु तावे कि पासे 97 से हिंगता जो माजो सोमाले ले थिंग पाजो किदंग ताई kasi no pen the accountability ani ago steward of influence da zo juna I influence a chozo na abozo na pa pata saman sa so tunin ho zo se KWS unit church le ho ti taute le woman le person ho se hey he teaching is steward of influence he now pa he influence a position or status which in bill to Rockefeller bangchun pathin izo khamin pathin lang amading in panlakan kinihan lang hila ichan ngam re namsun mumsun te de e mang ki pa ai ayo ase Abrahamin pathira say patsu don't be afraid I am your great exceeding reward ono to ni ajang di le people lingang di chipai pathin nakipido hozo si dinga apathin vi ki pa man chu cha chu ariwat pa chu ama hial me me na pe sang phado pe thi ki nei chu abana chun accountability ahen Luke 16 achun neu khat parable khat omen pa kai so sei pa chu se unjust steward the pau hey ama he mammon of unrighteousness chang pa ko se e pa bible la kle do na hu chondi lo na sum chun jole gol ki sim na chondi lo na suma jo jole gol ki sim jam mammon of unrighteousness chena se chu sum chu akala khat koma akala business koma akala mi pharo koma sum chu ta chu chi le circulate bole le cho hi chondi lo na sa sa hi ai wang in sumina bol the chu Rockefeller asuma ko le thidi ta chu lungima ai wang a tilpha bol na ne ya le kum som ko le sagi jan hingai chu he chi ta wang a chu jole gol ti ki sem diam na zo kham contribute bolowin sacrificial giving bolowin he cha chen le khamu chowin
ya khabu pata tham ri se chungai Charles Spurgeon ya khabu si kiti ho bana author chum John Wesley ho D.L. Moody ho ya khabu cho Bible ki cho commentary ki cho ki chun thagau wan gam chang gi pu ru thei chu zo so ni no sun chu mo me de to lo wi til bo bona ne why the country ki thopina nevin kem bolna nevin holo to ki thopina nevin tine to bang chu aphala mazun naman chal chahen job chi na pa chu pathin yin a se bonlo probab se ki chela pathin yin chu si na bul pia hi chini piam tu ne so ki te ho chine cho dang am poi Spurgeon na le do na so the right knowledge is wisdom atijo, but wisdom is using knowledge in the right way. Tuna he mitam tahen, a knowledge ne ya aphalama mangchalo chu, talan ne ya ne aiwanga chu, imachalowa. Hicha chu Ecclesiastes busam lakat chang ko khu. Kamu tai di Solomon kain fak experience kanai tai. The race is not for the swift-legged. Akal za ho busun hekite na medal amu ai poi. Te sarita thu me sa tawin. Amang sa so wang zo kin lo chu. Achita bang achu ahat pin ho chun better lo zo ai di poi. Yo hada kin ume tunya ai. Tunya so bite ho hi oppress suppress class ki mo ai chu. Ewangin tuahi ayo Reverend Papu say tabang achu alin lam lamagya katha num ta chu Amy be iti utagati Amy World Cup Amy International Achievers Award to ka pudo num ju tuai atai idea ka pi le ai achiever tam ta chu sports lama nasata ta kitchen European kama South America Mizoram kona, Thailand kona, umaichu. Chin Hills kona yang, Sagang Division kona yang, Minnesota umaichu. So you say, hey, Amy tihin, ikan home masalay to bang Gospel Award, Amy International Gospel Award for Music, yung pudo di. Yung po kaya yung so kakal. Hichuin, katiro repenta chu, accountability chung chang cho hin italan ho jo se in ho jo se he accountable isu ke khatwe chu i ho yong chu ichung ku kitan de and righteous steward ki dipachun ka phar ki chai da tan ta mi ho chu ta ya abata kal ha pi a ola phathe chan ni chu khare che chun resource hi po ka po sum ka po influence ka poi pi ho se hi accountable hi ve tu to he pathilenga machan iman cha wa hele hi chu nunga aga sa na de hi social media tu tama se hoiten society a open ta social media apa chom le man ngang dan ki ho thei ve le se chu mo zo sai wang i ti man cha tom tu ne ai right we are usable now ibol ulu hinam even I imitated the teaser. Minzam kidang dang. Upo version ki daw may so Facebook account. Hey, mga alay piyong tam. Akidang nang isa, akidang nang. Tingnoy mi lang wakilat. Tingnoy mi akilat. Mi kitsa sa dimse na iso. Inbox sa zazar ki thotto, mi mudi kitsa. Social media ko nawahi hechin sinole midangil aphalam pia man cha chu yo hi ti man cha ye mi te man cha dan we kina na kinil na thado ku ki thong ki ong sei po po la comment badung khara ju ki nei sun se recognize hi wa nga recognize yong la thu ka la poi cha cha ki sa tu cha he ke wang kasim sima cái mà ta confuse cái là hơi chi đi ăn cái gì vậy kalau ngini khat apan pi kalau ini khat apan pi di sai ka bon hilu khat umai sa sei se khat dong di
Kita mempunyai ni event social media ini mencapau he. Apa tu mai mencapai loham. Punya he resource kan itu canggih. Communication dengan media kan medium kan itu. Tiada he gelo itu. Apa ni? Acai na tu social ethics pahi. Sebenarnya tambah kejitan, saya kasih numpai social ethics. Abalin tambah saya kini kating musil, Aaron cungcangi. Bermalang evangelist tong khusus cungca se. Kakale, lamkai loy kani, lamkai hitalwin, lamkai na pangedizu. Asal. Ajo. Aram yang tu lam khai tam kharam Israel te dinga chu. Aje chu museum pe na chu apa ama kithopi a ayina yin chu musi pathin to komina bola sinai mola tu somla chi pe na chu. Mi pi ho ni pi sei ta wam. Ke ho hi pathin kan nei sim pi. Aaron Sulam kai pa hi ahil. Exodus 32 I move in. Lam kai pa hi ahil. Ama cha kham ni chu musing autte. Tilo hela cho mallang. Alam kai hi ne pa chu enjoy en bot ta chu cha chu sanabil ba sanahi ti hazo sense followa golden calf molten calf an se lo ta chu. Sana bonglo Kita tu pisau tam, musi lunghang kilia tu. Pathin tu so bala masat pada shed na. Boy ta tu, seta tu. Punya tu Aaron mungzui ho. Museum loka citabong. Sana bong pathin kan nei pin ti ho tu. Nahi we ki tilai no lo di we ai wangin. Cha to ho kati nai pon. Manipura 1st November good Kibolnya atam zopi ko Christians, nominal Christian yang le. Miss Good kita dengar tu orang Facebook mana hal. Miss Good preliminary selection kita ita ti orang kimu itu. Banman yang satharup sawin ten. Kita te ho nunga capong ho kucia dinom ja ci cengkem kana he ki habol miu ki nei chu. Apa sih a Christian ethics de la hela hoin sunga niza tumda sangu beli sunga kisai de la hela ai ki wa ki saboi ai ki wa ki gong catwalk ramwalk ki ho ai na ki thim chu silonga David pa to silonga kam lai wa chu faith ki khanom ji chu silonga ho de so pi Pukul district Hong Kong no chu kalis kai ngai lo chu Helaya Shillong taxi kan uicha kan ata aliam ti ho ho achan hi chu mo khali sa hu ni chu scholarship ki hob ni tinang ho adang aung kalo khatwa ka chu faith na hi chiri mo ki thim da pa te no te kin pita le khasima sola fe na ring ka mo fishing di mo huna ram bottle beer bottle da ki koya ring kha chu angonga e het lu na hele Kimui so, hici mau kita hidup so fit jadi mudah pas. Aja kita bagai sate oleh kani, Miss Good Prize lak kadi detai. Abanin adang not is so ipu hajang so asal dia wahi. Yo apa? Atahe, hela makana endorsement apang the. Yo ke dia wahu. Kita hidup so yang tahu so si Miss Good ini pai. Christian ethics, social ethics, bona game. King kadang mana gospel sa thamar ka khobjia ka la kampok pi 2005 sugnu 2007-8 more 2009-10 yo chuchanpu 2013 biang ajun kuma last azu ke ho ki khobna gospel ku na janga atam tar janga jagu ki khomji zu amo ha choila sang som ni jing alo ni jem lo ta ka yel do je ilam kai ho hin a social ethics pai patasa nang ho hitilom lo pi chu
Mizoram chapter kul hitilom no bizu lai sopiu America ko na hung sopiu sai kam langin tulsa man ju imuji chu London na menu chu Singapore menu chu ai wanga iho phaya men tamong hilo bizu min thang culture thang da po sports thang da ball nam thang ta silo bizu ji chu sai ai to sai na social ethics say it's a good culture ahi sudi na ki pat lo wala thili thei ta punte mosi lo hang ta exodus bung som thum ni sang som ni lo ma do ta chu koi ham Israel phung som le phung ni la he pakala nga pang koi ham atya do ahela adang si jamong wa liwai chila levi phung boin mosi lu zui Exodus 32:26. It's an gaya wang pa witam. Pakai lang pangding koi na hivem. Levi pungmin mosinung juiwa pathibo na akhang hangat sangwe. Tuni nang sopite ho. Namlam kai ho. Pathin mi ho. Pathin yinga che ho. Patachai ki jui khawale ho Levi pungmi tabanga ju pathibo sangte hidi. Suci helwa social ethics lang don talo hel Christian ethics don talo hela eran lang jadi cewa molten calf lang jadi penwa good nile ide ya good culture adopt bolwa Christian culture jang hello traditional culture jang hello chipi adopt bolwa wanu mi rim ngalwa golden calf nga miss good ho wa itila siwa chu social ethics tu iti sei di hom ti pai turin challenge laute Born serving Kelcom with integrity, accountability, social ethics. No, say tam now in it in Tayman. Component do you consider the Chuhenten, but in Pate Lupita and Town and Karam Kapapatin, Kapundo Casino, so say the Akul in Pakai, Naman, Azate, Nusuma, Naide Nusuma, Patenoa, in God Sading in Jisumin Katawi. Kalau dia sasa dulu ni ngambil som, do tengok mana dia hotel. Yang terlihat ini dongeng. Anjur cukup cungcang tu yang kau ini kan. Jadi keong kalung hello mata cuci tahu ni jomle. Kado nombien baju, cawang pun imangin. Ni tampil set nari levin, judon dok nari levin. Ahin la galapan ahin le. Lanian ansai tiang ahele, ami pi ho cho ai mojin na, pi ho cho chawang kun na hong win, do no win na kamu win, kita ini chon lo tiang ni tu, ami pi ho cho moham, ahin gong lam kai ho cho mosa. A good concept momongi 19 tulai modern good pai ka tinai 1979 lagi pensu, jadi masalah minister officer orang penu. Acha chu angkap chu motif chum na chu popular heading MP akilung khan na ding ti hoi sa khan no mai chu acha chu masang lai officer ho ji he no he a culture u chu acha jam chi le alon jem talo tuna first all India service officer ali lai chi Minister was pen home wala, Hadlin Sia Kido Elusu, a pui on Fumlo, Dong Manata, a my Dala like a society was saying. Everything I said, a tumbler to Hakilum Tate. I'm a minister had in Nangchana pending in delays of Gizam Tirusu, it's it as well. Kiunango maintain officer and Bentala too. Pal and Kiunaki say, Kiunatu, some sakat. Loan pada sona so tu sesuatu. Aite acu kita, a stakeholder ho sumo tiding dan cu. Abi pijin pada sa disiplin bola la. Kampo pi 2005 edisi kaya cu. A food wala gospel food bolo the Reverend Tumwai peonga. Pathin pu saya. Mi kanung pengai cu. Iwara mi school kithang loham ante cu kam. Then Kema ADC nan saying that SOP. Yo culture jong hai poi, Bible culture jong hai poi, pui pa chonda jong hai poi miss good kiti he. Hanlo wa khoi na ti wala miss good han de he.
Bible sang do diu Christian cho na ni do diu asa le tip ta chu suno kurang chu suno travel atha thanom je mi pi ne pathen du sei du he chip gas in di jin tin kai chair gas hum ka te ka ti phal adi khole minister ko ji win tin 31st din ha mi pi yu chu more ayo suno yang edc kai lai pathen du ki sei te ngala gospel la hang ki sa gospel thu ki sei te ngala mi thi mai chu pathen la na to te ngala mi ya sa chu zu don ngam lo chu ai nga chu tarikh ni ha chu free for all ki ji ta tha ki nei talo thani chum be khat parallel government pu te ngal ai cha chu a pe ni chu ki chu ye ngo na koi mu de sum pe ding stage ang kal do de thuti de te ho mai mo hotel a kon hong leng do de tin ta cha chu gospel thu ki se ya gospel la ki hala mi ya cha mi ju do aza sai ka ti lo me zam ta pu enong thu do hat ka dei no men asilaya hi kita na integrity na sai na chu changa hin la sa na holong lung lu he ti na sei ka thonin e ho nam sunga hi gol ngai la sa ho awin sunga pathian lai sa ho hi integrity chu to chun ga sei ma ding le i tabangin lipi ho hi le siam nom dam kei gel danin islai hi lipi ho boin khat ding nong ka gai to in hawin sunga chu pathian la sa thelu adang ting le gol ngai la sa hi integrity to chun iti relate bola chu mi pi te ho hin hoi lai cha he kan thei dam ti hi in sei pi the kilang ta bermana ki so bi ho khu milad.ning ki ho YouTube on to ai lo le dang musician team ta mizoram te hin rengun anu se ke ujo bar ma mizo ti apalo bi ujo music lo ma rengun sang do ju achai amo culture khat khu sumnu de dinga ai lap sang sa wa pathira dinga free gospel la sa su ai ji do bang khat real nature ka de ta u ye ho la ka bol thu su ho la dong ni ai ji lap sang khu sum me zo je mai ju ai wa nga ke ka sei nom chu thu sei yang le pathin thu sei to ta sa thu sei hite te di pathin la nga pang chu chu nung te te chu tu te ga khane lap sang sa khat chu khusung khara hinung ta han lang ka gan thi ku na don dem min jina thun sa nom lo chu gospel la sa khat gospel thu sei khat chu kho sa nom te chu pathin za la hi cha chu hoin sunga wang chu hoin sunga gospel sa ho chu ma chu lap sang ga sa ki na la chu integrity cho ke tai hi ta chu ki kho lo de abo lo ba phai ko ti no me Jam ta pu speaker and do nom cho hi ai le social ethics nan sei na chung ga ngai dang khat social ethics lam le Christian ethics lam hi aki related na ipi ham ti he neu cha explanation na ga bol thaining ham ti chu kan de so say David Colossians chapter 2 verse 3 in him in Christ in Christ is hid all the treasures of wisdom Krista chun china go lo si chu akisele mehim te ni ki holo de chu cha chu a Christian hi kal si a social to a Christian ethics i khan le wa le chun wala ki kipal te integrity ke the Christian te wang chun social ethics to Christian ethics su equal takhan kichi pi halang le chun penta jo ye chu ayo sei ta be a Bible khan se ya e ho pule pa cho na khan se ji ta hi cha chu pa kai chu khanga chu lung si dan zo te te chu e ho chon na pi se yam ama chun
nu pi ngol khat nang chu mi khana ki khai lia hela tu la thi di o cha tha di tu nga tha di tu gu tha ding ti chu ke ka do nom chu Israel tel le Muslim on akira pen wo cha chu ni pi di in thu asu thing thei le sai Christian culture le social culture ki hi yeng ta thing thei lo yel li chu pa kai su ti sen wo su thing thei ya ai ma pui pa in thi ngai su the ngai je social ethics by Christian ethics the replace bol jing le di che di thei dem integrity jo hol hidam ka ti ai ken ka kan ro na ken kan ro nom joi le integrity to ki to ha tu an ro nom no me kai mi nei de handle ai jesun pasal ka suat tia ai le chapanai lo wa tia ai le asanu te ane go kyo ide ti pin chu Pagkalana, isi chu hiya ile, isi contextual base Israel te context Israel te sa pudu via ase hilo liam. Ale isi ay hon jang ay mo custom culture context sa chu pathin chu ihawa chu ipisi nam liam. Ale ay ho Christianity hi Western punang kipaniya chu yoin. Meres yan lang zat yang tilang ng tampi Western base isu yo tampi yun. Ale South India Nayar ti ho ai lo le khasi ti ho kun metrolini pesa mano li chu pathin to ki tu hina among Christian ai tho ai le sting le South India alhampia Christian oi banai le ka system mi ale nai lo Christian ma chu tho ai chi ho to ju ho sa ngai ma sa ta ki nei na lai ni ai to ka sei nom chui le ai chi ho context sa chu pathin yo wa hi le ai mo pau ai mo culture ki chu pathin to akitu mo phonai i ho no ki si no mo ti theologian tam ta mo ven amon se jin le hain tin ila la ke ma mu da na chu I chon ta la phata da um tho chu te si ho mi te si la ho za bol ding pi to ki ma di chi chu bible dong ki ma lo pu te za bol ding pu te ko ba nau pui ding I ma se lo bi chu le tho chu ama bo twice you chu a bible in kicheta musiko ma pathirin seta ai ho yong chu sei wa la man ma si chila ikiti yu lo we ho yong chu ni khum ki kai ma to tho chu culture chu ai bi chu yong le Christian is wa he flesh ki pa he bible de lo chu Romans chapter 8 epistle flesh was ha sa sei chu the flesh profited nothing at the Bible. Flesh is which by Romans 2 Corinthians 5:16. It's a Paul in pieces. Henceforth know ye no man after the flesh. Tua kona hi koi ma tasalam tu dola ne heta lo di hi. Christa yung chu tasalam tu dola he na le Galilee Nazareth nang khang do pa thing thiem bol pa Mary chapa Joseph chapa he bo chu thanga wa chi hu ing pui chu la hi cha chu ta sa le lagau pa he pathin chu ta sa lo wa thanga wa in hu ta tin sam le na ki nei chu tu ni 2 Corinthians chapter 3 verse 17 the Lord is spirit ati chu ta chu where the spirit of the Lord is there is liberty cultural liberty, traditional liberty, social liberty. Abo na pathin tho me ka tinum sa kiwangin. Atuna chu sanggam kana so pi hoy inam go long sa sena watta zalengam kiwang sa lagaw zalena masat lawala zalengam kimuyong le themo mo punte kiwai po thi punte ki lagaw zalena ngai masatu ning kha tamba na mai lei pawa a phai bon no ki bon no a se pe ki pe no ngai chu atwa azalen gam in mutawe di tauti haulin phai thu jing jong ta hi kinil jing a hechin be se lo kinil ki forma kinil je hawe chu kalung hanga more eni si kumnile ki umpa he dong tau bo ta kan so indo kino
gari hi apat het thim be se la kya tol ngam poi ta kila to kila se long ni ai di je so bite ho hagao zalen na Christian culture pathila ga tin le mercy ja liberty ja he chi choi che chun tai sei pau chu I ho culture iti pau chu ai ho culture jong zo me ni pi se ya ta sa ki wa hung peng ka hin ta sa ki wa gok sa sa gok ki wa ki nung le ding ka hi he chi ka kalam do yo si chu ma chai pu ti le chu war ga ma ka pu thi yo ma cham pu adu ti le I ho culture iti sei thi liu iti ho culture ding hi chen na vel la circumstance ho environment society ho in pi I pu pa there are file system ti tau te katel gap ding hiti ding salama sat ding hiti hong chu pin pi am lo pi chu a chen na vela wa chu ana chang ngan thei me thei a khu songa ho sa pa sa du cha de me thei na ai cho chu culture hu soi bo chu a pin pi ki di zum lo pi chu ton khul ti ve ton Reverend Lamoy na article ka jin ka jaban jin ka chu hula kon Chinese history chu Great Wall of China ki sa pe na ko try tham kha azam mangi asa si je ki ti cho chang chu na to nam lo se ku pa ta tha si ja ne jam mangi le a Chinese so mi na to ha na ha to mi ka sai no pen ta chu hula kon do tiêu là sáng đến listing ao không có cái bạn nào cả đâu mấy chỗ khur amon ar ham khur mi cái tiêu cái hòn khur mi cái hòn chawang kut amon chawan kumrin cái tiêu anh thế hòn cái bạn nào chú mấy chỗ khula con cái tiêu pas ai mà khur chú original lo đi chú cái hòn chú abe lam thân à chú in con đó nó chú adang hello Genesis chapter 1 verse 17 verse 27 pathilin mihim chú ama imagine ama lim ama gong soin ana se me hisikal ju hai cha ju kun do gi lo hai mo hai kun setting sangong I se de la pathi ko ban se ngai yo da Hello, one last question. Pulun min thang ho ke IAS punya na tu say he future rom zin hang tha te hin ane thein I enjoy the zeng with the kamuin midang tu say ako na difference kamu do so ile future romin future khat na chun chawang ku na ko na gospel kut sim din ti hi tu lai e ho khang tha dinga he nasata ahin vision hoi ta he ti kamuin chawang ku na ko na ipi bol de ham nana bol do hole nana bol so hole bowling hon nen sei tain aba na hin apoi mo ani na chu social media za di dan hi na in sein Isi chun social media hi adi ta mongin ho bung hi in pathian thu hi in chule nam chung thu hi in iboi na penui hi social media hi in hi hat na penui yong social media hung hi ding zi in chawang ku na gospel chawang ku I bol diu nen